Usimbun Menteri Rambaga Jelau ba Presiden Tensong upa badru kum Vice President ke National People Party ulong ke jingkala ke sanjur ha ke sarkar ke jingpun pat ke MLA ke NPP kalaban kiu sekalai pu ar ni lai pulai ngut ha kan lutrik ujemang lam kwa banya thulut dia kata ke jingtmu bandrung ar ngut ke MLA ke PDF nrayai ap kandan bed ke jingkala ulong Shushu ulong ke parti NPP kam ko asyo beki wei ki sengsan pertai kum ke UDP BJP HSPDP PDF bakin syuya trailang ha ke sarkar raylo sai manterwa bakin wan penyaso no pura bak NPP om tang ki MLA ke PDF ki wan rung raya baro banetri lang kamatin la phla ka jingkali kinong thok khubo ta ka baong ka party kamle ben ki tu kertang ki baram jo ke NPP rei unu no MLA haba wan rung shi NPP na kalyang ka party kan ailat ban buram yu MLA jong ka constituency Sipor hadap bandri motorik jadi motorik sawan kata kasih dengan seperti ini mesti perlu jadi sampai pintu nyokrak jemput seperti parti baru ikut wajah ka UDP Muhammad Syawani biong ke UDP biong ke BJP biong ke PDM biong ke SSP ini approach lalu Krisno Day merge long day shoot ang mana syuat train coalition ini pak balik merge kata kaba ni Richard so baro ini ki coalition ang kata na saya tu ini hata tu kesini dia banta jika kane ka speculation yai betul hadu ba kakam nanti kata kalau real nyew lagi ni turut dia kata sino dia kata ngoti sampai ya tu kesini hantang seperti ini mano parti baru bermatch laki match lagi meli ni ki match no dapat parti lada match ong tanya mo ko ano ko proses bermatch ka bungot kila join party bagi join party ni hapan burom ya pilek representative bagi join party ka bungot kinlong no KMLE jong tong proses ya ba kinlong itu KMLE jong tong si ko ki de KMLE jong party ka bungot ki de ka kamram jong itu party KMLE kumno ban reorganize ladi budget trelang bat jong iru kila don apa dekat ban joki pada kita ono sudah buat join mai le ban buat macam kan don ke singet trelang smooth nam question malu jong nak kalian jogi ke biru pengelola kelompok don ke kelang bat mai tadi nang ba komo bila tale kumta ka promote ka next election di ong ka MDC di ong ka MP di ong ka MLA kamu kejikan lah ni lah for example mitala da candidate mila si yo sahaja de la da bajok pada la si yo raja dan istoja dan atlang kita la boy kasau dan raja ni election Katu ko keren deh, election ada. Dia mau berkeren hadir lah deh election. Atau kata kaya itu mah. Mereka tu ada election kabal kelas tu. Yang bengdon isu beri. Taman jawab election. Dia kata ni mau. Nilak berkoi lagu ala itu ala. Indi kosong. Ayo kalau berkoi seluruh setar. Kerana orang ini dia mentah. Sampai jua latest development baru ada. Ada 6, 7, 8 job. Di long baong turang bahnya. Di tahu hati selalu penjual pak banyak belum. Belum kayak kerja pun ini belum bah. Baik ini sebagai kerja. Jadi saya Bumut dan tak mengopi ni neng reach out jadi ni partner sini belum match. Lara ki don juga ban match. Jadi kan jadi kebetulan but lara ki snow ba anytime lah day ban yang match lang dia ketang dia. Mampong tang kawai dan mereka nunggu parti pada sekolah dia ketang dia bikin match. Maria betah mau ke fokus ini kalau menurut job ya. Karena kalau saya buat ke baharu kandon kan boleh change kalau indicate kata kam demi kemuliaan